Long LOBME School along traditional village code apu thakse ke kipipon. Chinthong constituency arlo long LOBME School along Chinthong hawarong asaramma ya tumpen cipatir piponsi aruni phaing korener kebarni traditional village code apu thak seke kipia jaime padopon jaime galong seke kipia farman advocate sarthi rong hi salvation terang jibon be rupon timung Chinthong pinpo borpator pencenglok Chinthong angkang rong asara tum chetong dun rinti jaime galong karibia tum methang aron kachi chini pa meji phansi jaime galong chethan chimum pon padorinti labentu karibia tum rong pipialong ke pholam ki anta rong asar pen kosan si kangsai ponangji ma hei huya puthak seke pipon wathat lang somen khosing teranang ke palya birta malong news Asal puthak ke Karbi Anglong Autonomous Council pen dame hu 1959 in kan tame laso Asia Act ke pas tang dulu Karbi Anglong Land Transfer Act pudolo 1959 laso rona ting hada ke pudamang la pulo je Anglong aso atoma bange ba Anglong aso kali atom sa non tribal pusi pulo non tribal atom da non tribal pe non tribal sita ba tribal pe non tribal sita laso Anglong aso along lidan Karbi Anglong sila long Karbi Anglong ba West Karbi Anglong along le bange pilong le jorta jorlong le lista pilong le bandhok ta pion le la pende gift pusi pulo dan pulo bang paro so lam bange itu mange bitong puine aleng ga ki joi pilo la sonsta me pion e ba kachilar barter pusi pulo english ta mange la sonsta me chilar same chilar unik jongsi executive committee ben jongsi jakong pipe pulote ba huang pipe pulote pion e pusi pulo sila so arona teng si non same do thip tang ko kali pulote itu menglong aso along li philang ba wirdet po la so pusi la so jakong bange amso si pang tang thunang po an parada non bange perthe bange paprangulo aso pusi le tomlong lan vet aron pen bange dori elang sinili bang dala so media through ben same tuning rilo itum gaching hon autonomous council atom banta je non bang akimi itum ge land loss Karbi Anglong bade West Karbi Anglong along li afarman ba isi aron bang non tiar pon thunang po la soron bang ge itum haku ben traditional aron ateng ben ba itum kasnom ateng ben itum mane Karbi along li kason si chirai kom thegima itum ge bisaralam ge itum ge long li philang pulote rong asar dom hansi itu mage arpu ke thinai bah ko benda rong asar dom silong ni pelang dia empulo itu ge anutin along le individual pusi pulo individual along le bang ge itu ge aprang ge do dong ge kyong dong mang community isi khai isi ben barong isi ben ba mane habar isi ben la son se itu ge long le empu itu do ba community pusi pulo bang to malam pe areng lo kalam pe ge asan community along li sikyong si non dai do mangge la so ajakong ki patang kon thai ki pathe kon thai pan itu mage aron chi diar pon thanang nalo pulate litom ansu se nomo non thia kai hochila me banon ke bang bom ke phire me mia kai lo te nge muni tom chidam phon chebang phon na sona polo la sidak Karbi Anglong along li ba West Karbi Anglong along li sta me bang kapra khai tom nang ki lo don ye pan bang bom lo so por jom si tom chirai don thek thek pulate non pi tom khai tom lo le kilang bang tar ja nang sot nai bangge dongge kapre galam ge lan than we da bangge village code boson si claim di ma bisaram ge le tom village code along village council dola village council arlo tom ge village code bangge thom do po bangge thoma bang ko tom boson si jari pon di ma so ki jari along aja kong pi se do ma bisaram ge budam nang bangge dongge tribal so kangsa yoni bangge criminal civil la kesita laka chipu dom bang ini ta tribal aso pulote la sana tom bangge ini tom mane village kolong kangsa yoni aja kong do ha aja kong aputak ba dongge fine ge adai reng ge an busi pula adai reng ge an sida dongge hako ben bangge dongge adai ge reng ge mane lan puge dongge thik tang la sana sida dom bisalam ibodo mane akithi ke thia alam ki pulote dongge nong nok tengdot pusi pulo kita non banggel dom banggel la so le dom Karbi Anglong ni Autonomous District Council Administration Justice Rule 1954 la so arona teng pen pulote itung ga adai reng da phoke pen athak sika phoke pen athak banggel dom enone de lahai ka do ga biaron banggel dom chini nelang lahai si lahai ka do biaron ipachini ye phansi ne dom than pon lo bal than pon
Nang litum kalang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman Clarda Kabirta.